Hakawi kejingja aksiden kebelajar hak arpu itrik unailar arajar arpusan hamukla Western Hills. Arngut kibriu kebagentup iwi kelung medang arsenam gerta kila kelak no kat bakawi kelong kemir kelaman saujur. Kat kum kejing itu kipurit le itu bakane kejingja aksiden kelajah kepor kat wich deng menstep hakasnong mukla. Hakabakawi ketrok kebadan yu number UP nyohunruti wei kendai drunot. Kala bat ban yakawi kamarti ikovan kebadan yu number ML not sawi not nyola iwi. Itu bah kepor bagi ketrok kala bat bannya kania kamarti iko kania ketrok kala litan raru iko kelong kemia keberang ra yuwe kelong kat bagi dang yat kania kesurok kania kelong kemia kebelah mensau kania kebelah tip kerteng kum kasuki sari kebasyong basa halat mukla bat ini kelong ibede ikon jo kania kelong kemia ide belah tip kerteng kum i hawasan sari arsenam kerta. Yang ini arngut lapan kit nomor dor syaka Norman Tunnel Hospital Jawai ndrai balapoi kena jaga sumar ki doktor ki lapan tip bai ni kelung ila klan no. Ya kemet jeng ni kelung lapan ra no sya Civil Hospital Jawai banle ke badan kam. Kat bai kelong keme ke badai ke keme jeng ni kelung garang dan ICU jaga Norman Tunnel Hospital banyo ke jeng sumar. Hagen ke jeng jau nongnya jong ke kali marti ikovan kebelah syaban hagen ke trok ru hadian balala bansai u lapan kit no sya Civil Hospital Jawai ndrai uni orang baru ula klan no. Uni orang ba ubalangat hakan ni kejing jau dia belatup kerteng kom uba convince susngi na kasnong nang ba ha ka bai ka postmortem ansale akasingi ke bubut. Hakan ni kejing ja ka kali Torres ka badan yu number ML North South Sea Sansan Arkandai ka bala jular ki benta ba syakmat bat ka kali private ka badan yu number ML North Saudi Lai South South Riau kala jular malumala. Unongnya jong ni katrok la petno na kene kejaka hadian baja kene kejing ja aksiden. Bat na kaliang ki pulit kidang tebet unongnya jong katrok ban le ya ka badan kam.